već imali oružje, municiju, ljudima je rečeno da se priprema ako treba i borbu prsa u prsa. Da je to spremno. Imali su bombe, imali to, mi smo bili tu spremni. I moram da vam kažem, zahvaljujući tome suprotstavljanju tom napadu kolonije, nije bilo više žrtava. Sad, šta mene najviše vređa? Mene kao čovek, kao ljudsko biće, komadant, najviše vređaju izmišljotine o broju poginulih u Dobrovoljačkoj ulici. I ja vam tvrdim da to nekom uopšte ni dan danas nije interes da se zna prava istina. Koliko je bilo poginulo? U Dobrovoljačkoj ulici je poginulo 6 ljudi. 3. maja u Dobrovoljačkoj ulici je poginulo 6 ljudi. Od toga 3 pukovnika. Doktor Radulović, Mihajlović Boško pukovnik i Sokić Miro pukovnik. Potpukovnik Božanić i jedna žena, Šuko Nurmela, muslimanka, koja je išla sa nama, nije htjela da ide, ona je sa nama išla, rekla idem sama, pa poginem. Ja te ne poginem. I jedan vojnik, Tomović Zdravko iz Han Pijeska. Molim vas, od vojnika je poginuo samo Tomović Zdravko iz Han Pijeska i ja bi ovu priliku iskoristio da posebno izrazim saučešće porodici, ocu i majci tog hrabrog vojnika koji je vozio za volanom, bilo i oni su ga ubili iz čista mira. Koliko je zarobljeno vojnika? Molim vas, što se tiče poginulih, to vam je isti. 100% isti. Zaboravio sam reći da je Taso Enes Suliman, on je general, penzivan, na bolovanju, on je teško ranjen. On je bio na začelju kolone, jer on je najstariji iza mene bio, dakle, to po našim propisima, najstariji na čelu, onaj do njega ide na začelju u toj takvim situacijama. Ranjeno je jedan broj ranjen ljudi, svi su oni, sem 3 koji su ostali sa posljedicama, među njima i Taso Enes. Oni su izlečeni ljudi, oni rade normalno i tako dalje. Prema tome, znate, kad uporedite događaju u Dobrovoljačkoj i događaju u Skojevskoj u Tuzli, a tada ja nisam komandovao više kad se dogodilo u Skojevskoj. To je neuporedivo teži slučaj u Tuzli. Ali vidite, namjerno neko to izbjegava, a Tuzlu, u tom kolonom i tim rukovodili Stupanić i mladi, znate, mislim, pa valjda nije bio interes tada da se kritikuje. Ja ne kritikujem ni sada, jer i u Tuzli je isto ljudi su, koliko sam saznao, preduzeli sve, garancije i tako dalje, ovi su i muški napori. A vi možda da li znate, sem te ulice Skojevske, možda su mogli nekim obilaznim još putem ići, ali pitanje da li je i taj bio slobodan. Treba biti objektiva, neko misli, znate, da ratujemo, da mi ceo svet pobedimo, da kod nas ne bude neki žrtava. To je dosta, mislim, nekorektno i tako dalje. Najbolje bi to bilo kad bi mi sve pobedila da nemamo žrtva. To bi bilo idealno. Prema tome, to je, ostali su, uslovno da kažem, zarobljeni. Šta to znači? U toj prekinutoj koloni, ta kolona imala 36 vozila. 18 je vozila bilo napred. Znači, prošlo je 18 vozilo i oni su napali taj drugi deo kolona. Vi znate da na potezu od Skenderije do Vrbanje gore su one sve muslimanske kuće, one sandžaklije. Znate da su na zgradi izvršnog veća i zgradi skupštine imali svoje snajperiste. Dakle, mi smo bili. Ja i dan dana se čudim kako nisu otvorili na nas vatru. Mogli su i na nas otvoriti. Sad, da bi mi izbjegli to, onda ja sa Mekenzijom se dogovorio da se brzo sklanjamo. U tih 18 vozila bilo je oficira vojnika, to je oko pola kolone. I da ne bi sad tu, sad je džaba pričati, stajati tu, nego trebalo je doći brzo do Grbavice i sa ovima Ujedinjenim nacijama, ovo vidjeti šta dalje dati, trebalo je brzo reagovati. Došli smo tamo i postavio sam sljedeću. Mekenziju, onom doju, da idu tamo i da im kažu, koliko mi fali dlaka sa glave vojniku, streši. Ja sam odabrao ciljev i moram da vam kažem da sam bio odabrao. Moram da vam kažem da sam odabrao. I isto moram da vam kažem da nijednom vojniku nije falila dlaka sa glave. Svi su pušteni. Narednog dana i to, bilo je tu, oni su izigravali nekakve
nekakvu stranu koja ima zarobljenike. I svi su bili. Zadnji mislim da su pustili na 2 pukovnika, Šuput i Belošević 13. Tog Beloševića su mnogo maltretirali. Tako dalje, neke su maltretirali, ali nisu i vojnici izašli. I tu, kad se to sve sabere, događaj je brutalan, sramotan, što se tiče sa stanovišta nemoći organizacije Ujedinjenih nacija i morala, ili bolje reći nemorala, tog ustaškog i muslimanskog rukovodstva koji su nasrnuli, pa vi znate, vi vjerojatno imate snimak da je u toku pokreta kolone Ganić naređivao da se ubijaju vojnici i tako dalje. Pa to mene treba zameriti. Gledajte, gospodo, pa to su strašne stvari. I toga dana, 3. maja, niko iz vrhovne komande, jaci, i niko od vaših teritorijala, vašeg rukovodstva, nije mrdnuo mali prstom da nam pomogne. Pa to su strašne stvari. Pa ko koga treba da napada? Ko koga treba znate ne znaš što da napada? Ali nisu bili komandanti. Nisu bili komandant koji je poznat prije početka rata bio po svojim oštrim nastupima. Ne bi se rekao da ste ovdje oštro postupili. Kako ne? A šta to znači oštro? Ja sam saobrazno konkretnim situacijama postupao. Znate, vi mora da znate. Ja ne znam niste mogli, na primjer, evo, naravno vi ste komandant general, ali ja se slabo razumijem u vojsku, ali prenosim ono što je... Što ljudi kažu. Što ljudi kažu. Svi ti... Zar niste mogli imati postavljene svoje ljude na Trebeviću, koji smo mi kontrolisali, na Grbaviću, koji smo mi kontrolisali, i na mnogim drugim mjestima, u slučaju prekida koloni, da se odmah, na primjer, ovo što ste malo čas rekli, sravni predsjednici. Molim. Znate, prvo ja sam imao malo vojske, prvo malo. To što je general Đurđevac odvojio malo vamo na Grbavicu, to je to. Mi smo imali dosta. Shvatate ljudi da sam ja od 100 vojnika po mirnodopskoj formaciji, koje me po mirnodopskoj, imao 7. Po ratnoj formaciji od 1000 vojnika ja sam im opet imao 7. Pa tako uzbeti. To su stvari koje treba razumeti. Prema tome, ja sam očekivao, pravda vam kažem, pomoć od vas, ali ništa. Moram vama kao čoveku, jednom od ključnih ljudi na televiziji srpskoj, šta ja vama zameram? Ja vama zameram i to što ste se i vi uklopili u nekakvu kampanju protiv nas, protiv mene, umjesto da ste se svi postideli izvini. Ja moram to da vam kažem. Moram da kampanje nije bilo. Bilo je. Ne, mislim, to je kampanja na našim raznim kanalima, to je išlo i odavde. Prema tome, sve što smo mi imali bilo je raspoloženo. Ja mislim da i dan danas ona jedinica koja je 3. maja bila na mostu Vrbanja, da je ona i dan danas. To su bile naše mogućnosti. Nikakve druge. Mi smo imali artiljerije, ali znate, što ja ne mogu sa nekima da se složim? Nije problem rušiti Sarajevo, ali problem je iz 2 razloga. Prvo što to nije humano, rušiti urbane sredine, drugo, pa izginut će i Srbiju Sarajevo ako gađe. A ja nisam teo niko da pogine, nedužan. Ja ne mogu da prihvatim nekakvo ratovanje gdje stradaju nedužni. Ja vi znate, da li znate, ne znate, ako ne znam, da vam ja sad kažem. Ja sam sa mojom vojskom, moja je vojska svugde njih porazila na bojnom polju do nogu. Čekaj. Svugde do nogu. I njihov pokušaj osvete 3. maja i 2. maja smo ih porazili. Čak su tada najveći poraz doživljali. Neko iznujemo kupret. Oni su pokušali da se osvete meni 2. maja. Molim vam, ja sad, svačiji je život vredan. Čak kad se govori o ljudima koji su poginuli, treba onu reč samo izbaciti. Ali je činjenica da je 6 ljudi poginulo. A proneti su glasovi da je poginulo. Meni su ovdje ljudi dolazi i kažu, čestiti ljudi koji su obmanuti, kaže minutne sve, ali brate, iznot je mnogo. Jedan kaže, koliko to ti ima, pa kaže, zadnja je cifra 199, pa ja sam ostane toliko imao u koloni. To su strašne stvari, to je propaganda, to nečije. Nije to slučajno, to je negdje u nekoliko centru pripremiti. U kom centru? Kome vi najviše zanimljivo? Ja mislim u Beogradu. Ko je to u Beogradu? Što se tiče vojnih ovih, mislim da je to Panić, Nedeljko Bošković, Ljubodar Stojadinović, to su užasni ljudi. To su ljudi koji su najmanje za vas učinili. Naprotiv, za vas tamo. Ali su mnogo zla naneli našoj vojsci.
Ja sam recimo gledajući juče prošlog dana armije, danas je tam vojska Jugoslavije. I vidim da je taj svet se jedan put osvestio. A koja je ta vojska Jugoslavije? Pa to je JNA, srpsko-crnogorski deo JNA koji je zaokružio srpske zemlje. Pa to je taj deo. Evo poslije, kakav je bio vaš odnos sa vrhovnom komandom? Prema tome, samo da vam kažem, vi znate, do nogu je potučena brigada koja je došla iz Osijeka na Kupres. Moram da vam kažem da je uništena. Ali pazite. Tamo je bio general Mladić? Ne. General Mladić je od mene dobio naređenje da odvoji deo jedinica i da postavi Lisicu i onoga Grujića za zamenike da tamo komanduju. I taj pukovnik Lisica, general sad, njemu svaka čast. On je besprekorno izvršio zadatak, nije tu Mladić je realizovao moje naređenje, znate. Da li on bi išao posle na Kupres, verovatno išao i tako da. I sad molim, porazili smo i na Kupres, u Bosanskoj Posavini. Odbranili smo vam Ilidžu, odbranili smo vam Bogoša. Ja sami smo branili? Ne, zajedno s vama, ali vi znate da u zadnjem trenutku da nije bilo nas, palo bi. Školu MUP-a smo vam odbranili, ja mislim oni tenkovi dan danas u to. Nisu stvorili su sad iz one od 20 km. Mi smo nigde, mi smo njih apsolutno, onda o tim drugim sitnim sukobima. Mi smo njih skuplje porazili. Ja molim, ja kažem, daj neko nek mi kaže da smo ne... Generale, zašto nije, da li je postojao politički i vojni cilj kad govorimo o Sarajevu? Da se Sarajevo nije moglo na drugi način rešiti? Da li je postojao neki cilj? Da li ste vi imali vojni cilj? Gdje i... Dobro, da vam kažem nešto. Što se tiče političkih ciljeva, ja mislim da oni i dan danas ne postoje. Kad govorimo o srpskim narodima. Pravo, ja mislim da ne dan danas ne postoje. Čim nemate politički cilj, tada ga uopšte ne nikako. Tada je na kraju se iskristalisao jedan cilj da mi zaokružimo srpske zemlje i to je dobro, samo to je nije to naš, to je slučajno ispod. Zahvaljujući nama je na, jer smo ih zaokružili te zemlje. Ako vi nemate politički cilj, vrlo teško možete da izvučete vojne ciljeve. Znate, da ja vama kažem, ja sam uglavnom samostalno radio, sve odlučivao. Moja jedina prava veza, to je recimo general Adžić. Ovi drugi su radili druge poslove, znate, pripremana je hajka protiv ljudi, pripremana je hajka protiv nas koji smo zaokružili srpske predele zajedno sa vama, sa Srbima, recimo ti Republika Srpska krajina, tamo su ljudi strašno borili. Tamo su ljudi zajedno s nama izborili. Odakle bi vi oružje, vi bi se, sad čim bi vi ratovali da ne bilo nas? Sa pljačkama? Ne, s našim oružjem. Salo? Znate, mislim da je vreme, ja lično nemam nikakve više ambicije, ali stvarno treba jedno ljudi da saznaju ti ljudi. Ne, evo ćemo govoriti za Sarajevo. Za Sarajevo, što vi pitate mene za Sarajevo? Vi imate vaše političko rukovodstvo, koje je jedno vaše odluke. Ima rukovodstvo političko u Beogradu. Da je neko naredio i materializao odluku da se zauzme Sarajevo, ono bi bilo zauzeo. A poslije se pitanje, sad čim zauzeti Sarajevo? I zašto bi ga zauzeli? Srpski deo. Srpski deo, pa zauzeti srpski deo Sarajeva. Pa molim vas, ja sam vam ostavio srpski deo Sarajeva zauzeti. I molim vas, morate da prenesete da ste vi Srbi zadržali one prostore koje smo mi vama obezbedili. Ne bi bilo odavno rata, a to je otprilike najmanje 50%. Nažalost, izgubili ste neke. Dobro, neke su ga slobodili, neke izgubili. Ali neke ste važne izgubili koje ne mogu da shvatim da ste ih izgubili. Recimo, ne mogu da shvatim gubljenje levog elementa. Ne mogu da shvatim da su, recimo, Žuč izgubljeno moje milo i tako dalje. Kako, to je sad baš... Ali možete da shvatite da je oslobođen Otes? Dobro, Otes je jedan mali prostor, prema selu. Ja vas, da vam kažem, Đogo, nemoj, ovo recite ljudima, ne zbog mene. Jer, kada ja kažem da smo mi njih svugde porazili, zaista svugde, i da njihov pokušaj osvete u Dobrovoljačkoj ulici nije uspeo, prenesite to zbog ljudi, zbog vojnika i starešina, koji su se tamo borili i dobar deo se i dalje bori. Zbog vojnika i starešina iz države Savezne Republike Jugoslavije, koji su se časno i pošteno borili, i njihov vrhovni komandant je naš doneo odluku da se JNA povuče. Ja lično mislim da je ta odluka naopako donešena u svakom pogledu. Donešena je u nevreme. Donešena je mučki. Ja uopšte nisam konsultovan. To je bio cilj da se ja izblamiram, znate. Prema tome. Ali isto tako mogu vam reći da je vaše rukovodstvo učestvovalo u donošenju.
To su bile političke... Za mene, molim vas, za mene je najsramnija odluka od 4. maja. O povlačenju. O povlačenju. Sramna iz više razloga. Prvo što je doneta bez konsultacije sa mnom, a ja sam komandovao prostor veličine današnje Jugoslavije. Drugo, doneta je stvarno u nevreme. Treći, zamislite apsurd. Donose odluku 4. maja da se gasi JNA i ovo i ono, a ja izvlačim one ranjenike i one zarobljene. Pa to su bile, ja imam omča da kažem, ja sam prvi mart pomislio da je to donio, da je to odluku donio Hans Dietrich Genscher ili Helmut Kohl. Da se to sviđalo, ja sam u prvi mart pomislio, jer takvu odluku ne bili oni. Odluku je potpisao Branko Kostić koji je prije toga izjavljivao da 5 godina neće... Branko Kostić 15. mislim aprila u listu Pobjeda izjavi da on, dok je na čelu predsjedništva, neće potpisati odluku o povlačenju JNA. Kao što znate, vrlo brzo je potpisao. Pa ja umijem uopće da kažem, bolje vojske, lošije i crnije vrhovne komandanta, ja mislim, nije zagaležno isto. Taka njima čast, znate. Ja neću da kažem da su oni. Oni jednostavno ljudi su Jedna, ali mi bismo mogli ovako dugo razgovarati. Međutim, mislim, ima svoje vreme, neka pitanja ćemo čak morati preskočiti. Na kraju, da vam dam malo više vremena u prostor. Da odgovorite, gledalci su već nešto zaključili sami po sebi, naravno nema potrebe da im ja bilo šta sugerišem. Danas, Milutin Kukanac, general pukovnik u Peđi, da li sebe smatra izdajnikom ili srpskim patriotom?